MDC kanong thamai constituency uba latip lang khar kongor ulaong ba kajingma jong kajaj benriu na kajingwan rung kibriu nabar kalong kabashir khai habakran haka arpho phra tarik jeliu arja arpholai halor kajingwan rung kibriu syakani kajala hadin kajingya umsnam Manipur uba latip lang ulaong ba shisin ba kibriu kilarung Meghalaya ki yo epic yo license ki kamai kali yo dukan bat kimlet phaishu Henry ki yo ban Thied Jaka bat kam nong shnong sendon mo ki bangalai ki apply epic ki yo ki apply Aadhaar card ki yo ki apply ration card ki yo ki long try snong kalam ki bani sedang ban ya sing dukan ki sedang ban mo ban bo kali ban kamai tourist ini tai babun apa kini ke ba apa ya jima ka jadi mau samaj ki mata i long sakma khabri kini ki chuwa nang te ki chuwa so pe ya kata ngam ya kata long ke ki bangai thì kata hingga suka apa? Saya kata kibuan bah tu, kibuan bah. Kalau ada pan suara kata lah bonte, masih jam tu kibuan pel bonte. Kita orang hero, kadang we leader joki, orang ni hab khot eki, bagi tip ya kesnong, dari halu kata dengar. Ya, nama senja tu, dan we present juga cookie organisation apa? Berapa tip ya kata orang bah, ni kerja social media pun hab yang subhanallah. Ini banyak segi perasaan tu. Terkata dengan ini modal bah itu pun bahawa government kan pet ngori ini. Ada pentar ini orang suku. Itu kan itu Thied itu Manipur. Kaya ibu yang report haki RTO suah mencua. Kita kira orang kita I complain. Kita orang kita kali demiat mentas demiat. Apa je sibuji kau semua kita kali buat bahas dah. Bagi kita mah kiwan kita memilih itu. Dia kiwan mengin kamru nomor boleh kiwan si bahaya. Jadi orang kawan ka strong ka strict bah. Jadi we atau complete dikelap sno. Jadi kita di one my lane nanti nak Manipur. Jadi jadi konflik problem. Jadi cookie zo di hoken sini pun bahasa nanti ibu semua kita kan nanti lah jauh. Tapi kita dia nanti. Dia kan komplain hari ini bah yang berada kalon di Jingwan Thied nanti. Di kisah kita bahaya lah. Macam lapu hi begini nanti yang Manipur. Ini bah ke sponsor kalau hot ya meeting jam kisah juga wasno kalau kan ini situation macam Manipur. Belum very strict man I why lani register ki kum ginong song wai ni ginong song